Dagiti SARSARITA ni Lola Angela. Bueno, Ping, agulima kanagtal na kayon. Taerugi tayon, ti SARSARITA tayo anapaulwan. Ti pilay apusa. Maragsakan, darika, kan gesto ni tanaganak, jay tarakanda apusa. Nga mas daaw da idinaamuan da. Ati maysa kadagiti nayanak apusa kat pilay. Nadismayada gapo iti daytoy. Nakita da amarigatan amagna ti pilay apusa. Kat ni gesto ni kayat na nga ipadawat ti pilay apusa ngam nagkadkad ni Rika. Iti maysa nga aldaw ka. Hercules, tinagan day tapilay apusa? Nagan tinapigsaban warday ta. Saan na abagay day ta anagan? Pilay mo't day tapusa? Anya ko matikabalan na ngay. Ala, di ka matagsao iti kasta amano. Saan marumbang aruko dan ti kabailan ti may sa aparswa? Imbagak mat ngamin kan ka ngay padawat mo langan day ta apusa? No saan mo akayat nga ibulang? Siyak ti mang tarakan kan kwa na manong. Diyak mabalin nga ibalang. Maasya na. Meow. Meow. Umay kayon, anak ko. Tapasuswan kayon. Orayan mata ni ading mo. Kanayon kulatan nga urayan. Nakadano nakmatlangan dito'y ayan nyo. Uray na udi Amo, anak ko apusa. Saan ka man nga masidag kanya? Saan ka akasta pilang? Apeng ungtam ni ading mo apusa. Kasanumat ngamin katpilay. Saan na anagayatan ti kasasaan na? Hercules, anak ko apusa. Umay ka dito yabay ko. Kay kayat yo talaga. Saan ka ko mga agsaw iti kasta? Pilang. Kay kayat kayo adwa, taanak kayo. Isukit iti paborito yo. Amok dayta, iti pailaan. Hercules! Sas! Hercules! Birbiro ka man yung pilay apusam? Nakitam ka di manong? Kantay jerwar. Apeng nga da ijay. Amangan no kagatan ti aso. Di nasayat. Di ka man matagsao iti kasta. Taraknak ni Hercules. Sige ka. Mamuanda mami kan daddy. Ung tanda ka. Masigurado ka di da kaya ti agtarakan iti pilay apusa dito'y balay. Kaya tilumwag dito'y kulungan. Taapay, anak ko apusa. Pilay akmat. Saan mo apanunutan dayta apakapilawam? Anak ko apusa. Apay ngamin anayan na kakakalsoy. Uray pa'y kasta ka. Espesyal kalata. Sana pa yung makataray. Nakauli. Sana kakaskada kayo na partak at umaray. Kan makauli. Mamatiak nga addaan ka itinaisang sangayan akabailan. Nga awan ka da kami, anak ko apusa. Nadiskubrem ka din, dayta akabailam. At takati. Anya nga taday ta kabalak nanang. Oh, apay, anak ko apusa. Kaslad da kabutang mo. At tamanan ginaw at alakay apusa. Anya. Aday di kusina. Kat
Nagasakit ti ulo tayo day tapusa. Iti nakita nak. Kinamat-kamat na. Naskan nga itarayam. Tatalaga apumatay iti pada na apusa day jay. Madantanaga na. Dito'y tayo pailaang anak ko apusa. Saan tayo arumrumar? Aking gang adda dito'y balay day talakay apusa. Niading mo nga Hercules. Ayan na. Awan mo tito'y abayo. Manaw ayak na putan. Meow. Meow. Hercules, anak ko. Sa dino ti ayan mo. Meow. Hercules. Anya tararamidam dita anak ko apusa. Agsusurat nga agmiyaw iti napigsa nanang. Oh my ka. Adda kalaban dita. Ang mga numakita na ka. Sino? Basta umay ka. Darasem. Saan pa yan nakapagsanay? Anya asanay asasawam. Umay kakit din. Anak ko apusa. Asino tinagkalong dito lamisaan? Kinanamat amin ang alinuto ni daddy. Sigurado nga ang tanda-tanda dadi kan mami. Imay manan jidakas apusa ditoy. Iso tinangan kadag iti makmakan dito lamisaan. La, Delikado at talaga day di apusa. makitak tulang day jay. Pang-urak at talaga. Aktal na ka mo. Nagtagari ka. Agsansanay aklaong. Apay ko mangagsanay ka. Kaya't ko anapig sa ti panagmiyaw ko. Ay. Nakatagtari ka. Nagsakit iti labayan. Bilang kumita ka iti dayja banda. Apay. Sino din nakatanaw dito'y ayanta? Di naungat apusa dayta. Anya? Aglamang ta. Umay ka. Ninanangay. Napanak pero kiti makan. Umay ka taglamang ta. Kumasidig dito'y ayanta tidakkel na pusa. Aywan. Nakabot-bot ang tilanganga. Nagtaktal apusa. Anya pero may denta. Kanan na tansa. Antay ton. Nasaya at matawan tinanang yung apusa. Saan na kami sagsagitan? Da kayo ti kainagaw ko kadagiti makmakan dito yung balay. Iswarong banglang apumanaw kayo. Papanahon kayo dito. Natangsit ka. Si kabasik apusa. Manawan na kami. At nakadarupan. Nagsakit ti kamot na. Anay ko. Nakaramutan ti mata. Pamanaw kang dito'y. No di mo kaya't naman ayunan dagiti sugat mo. Hercules! Nangamotan tayo tanaw nga tapusa! Sige! Pagsubli ato. Katsiga ti biro ka. Hindi masudag kayo na nga tapusa! Kinaramutan adakos ni Hercules di ropa na! Kat amom ka di, nanang may apusa! Nasukat si mata na! Nagturod kamat gayam, anak ko. Wan! Talaga naturod ni Hercules! Saan ka di, ading? Naging tuturedak laang mata. Kasta, anak ko apusa. Rumbang laang agbalin ka naturod. Tapno at damangi sakit kada kami kinimanang mo apusa. Jak mo anaturedak nanang. Naturod ka anak ko apusa. Mamati ak iti dayta.
Nasken mo't amamati kay ti bagim, anaturad ka. Wala nang naturidak. Apay ngagmay sa ka di Tarika. Inong tandak da mami kan daddy. Oray sak, inong tandak met. Binaybayan ta ka no ti pusa nagkalong. Agbantay ta kano anasayaat. Tapno saanin nga agsublipay dayjay apusa. Mapanak agbike. Si kalangan ti agbantay. Ha? Di ka pumanaw Kadwaan nak nga agbantay. Basta, inak agbike. Ditakan. Apay nga taan naliday ni Rika. Asit gakman. Saklutan nakmutan. Di kagda na Rika. Siyak timang lapred. Tapno saanan nga umay dito'y kimang ngalong apusa. Aprusan nak ni Rika. Di kagda na Rika. Tsak itulok nga umadakpay day di apusa dito'y. Wow! Wow! At da ka manan. Saan karon ba nga sumrek dito'y? Takagurgura na ka? Kunamlan na sino kang agsasao. Masidag ka ta makita no asino ti mama. Saan ka mabutugon ka? Ka lang. Ngam naturturedag nga mitisi ka. Anya ti mapaspasamak. Kita mo. Ha? Aglablaban dagit di dua apusa. Anawa ang manong. Bayam nga aglaban da. Ala, maabak jay pusa. Kitaan wa sino ti mangabak. Jak kaya ta kitaan ti panaglaban da. Jak kaya ta maabak ti pusa. Apay nga putam dagita madam. Asino nga itinangabakan manong. Makilablaban ni Hercules. Ngaw, asino ti kalablaban na anak ko apusa. Gay narungsod alakay apusa. Anya. Umay kayo. Ay, madanagan ang mga nunaabakan ni ading mo apusa. Anang ko apusa. Sapay kumata mangabak ni ading mo. Tapno saanan nga agsubsubli pay dito'y dayjay apusa. Naabak di narungsot apusa. Naglaing day tapusam Rika. Inabak na di dakkel apusa. Nagturad ka matan, Hercules. Uray no pilay ka. Inabak mo day di apusa. Imbaglakit din tasan mo nga impadawat idi. Wan nga rod. Ay na, paborito ka talaga day to'y apusa. Naidumduma ti kinaturad day ta apusa. Umay ka, Hercules. Mapantag tiliw iti maraputit. Urayan na. Sige, urayan ka. Sa di nati pagtiliwan ta. Dito lang, asideg. Tabapastit lang, titiliwan ta. Sige, kabalak tagtiliw. Iti babasit na marabutit. Talaga? Saan ka mabutang? Saan? Naturidak. Saan ang nagbalin alapad ti pakapilawan ni Hercules apilay apusa. Tapno agbalin anatured. Kat naipanagnak na dayta kadamanang kenanang na. Ta inabak na jay narungsot a pusa. Bueno obing ditan tinagibusan ti SARSARITA tayo nga insurat ni Elena Nudo. Iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing,
Kayat ko man nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet ken agnaknak man kayo. Aggagat ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.